Bena mana. ubu iyo ubuzima bwanjye bugarukira muri kwa guteka ubugari uyu munsi ntacyo mba mfite cyo kubwira abantu. Haleluya. Mana we. Iyo ubuzima bwanjye bugarukira hariya ku kabatwa ndi kuburara ndi kumara iminsi ine ntakaraba abazagira umugisha tukabana nzabayereka amafoto yanjye ndi ku kabatwa. Mu by'ukuri ayo mafoto y'icyo gihe kandi nari maze imyaka 2 nkoze ubukwe uyarebye wagira ngo ndi umukecuru. Umva icyabaye muri gereza ngo abarinzi barasinziriye nuko marayika kangura Petero aramubwira ngo yeho ubu ntabwo uri uwo gusinzira ibitotsi mbaye mbitwereye abanzi bawe. Haleluya. Amen. Imana imfashe itwerera abanzi bacu ibitotsi. Nukuri batwerere cyane. Itugeze aho batatekerezaga ko tutazagera. Nukuri. Iduhuze n'amasezerano yacu. Haleluya. 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 Bana ishimwe. Imana idutabara ititaye aho idusanze. Nukuri. Hari ibikumereye nka gereza. Hari ibikumereye nk'abarinzi usinziriye hagati yabyo ariko Imana irategetse ubu ni igihe cyo kuvugana n'Imana abanzi bacu basinziriye. Ni Imana ivugana natwe abanzi bacu basinziriye. Ni Imana itugaburira muri ibi bihe byo kurya byahenze. Ni Imana itworoshe mu gihe ibishaka kutwambika ubusa bihari. Ni Imana ituvuganiye mu gihe abari kutuvuga nabi batwiteze. Ni Imana ifasha amasura yacu irayoroshe. Ni Imana itugose. Ni Imana iturwanira intambara tutazi. Mwese mutere haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe yo kabyara abahungu n'abakobwa bayubaha. Imana ishimwe. Marayika abwira Petero ngo wowe ni wowe nje kuvugana nawe kandi Petero humura abarinzi nabasinzirije. Imana ivugana natwe abanzi bacu basinziriye. Ko nukuri. Niyo mpamvu kubera ko ivugana natwe basinziriye niyo mpamvu bo bari kutuvuga bakekeranya. Ukuri. Yego. Kubera iki ibyacu ntibabizi Imana yabivuzeho basinziriye. Nibyo. Ukuri gumamo. Ugasanga bari kukekeranya amakuru yacu nugukekeranya ntibabizi neza kuko Imana yatuvuzeho yavuganye natwe basinziriye. Nibyo. Niyo mpamvu bahuzagurika ugasanga bari kugusebya bari kukubeshera kubera iki iby'Imana yakuvuzeho by'ukuri yabivuze ba iyo akangutse akanguka arotaguzwa ari guhuzagurika. Ko nukuri. Ndagira ngo mbabwire umuntu wese turi kumwe mu iteraniro ntukangwe n'ibikugose. Imana Nukuri. ntabwo byari birangiriye muri gereza gusa ubuzima urimo ntabwo birangiriye aha ubuzima bwawe buracyakomeje kuko uzagenda ubwira abantu neza y'Imana. Niko kuri. Amen. Aho ni iyo bigarukira aho rero ntacyo mba mfite cyo kuvuga. Niko kuri. Niyo mpamvu ubona abantu batangira kwanga umuntu ngo yari itukuje ntabwo bazi ubuzima bwacu bwa kera. Nta makuru baba bafite. Ugasanga bari kwanga umuntu yari itukuje umuntu asigaye yibona kandi twe turi kwishimira aho Imana itugejeje kuko yagiye ibivugana natwe. Uko nukuri. Amen. Bo bakabibona rero mbese bakabibona uko kubera iki bo ntabwo twavuganye n'Imana bahari nubwo baba bahari bari basinziriye ariko twe ba nyirabyo twabyumvise neza. Yego. Uko nukuri mukozi w'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Marayika abwira Petero ngo kweta inkweto kuko mu by'ukuri ntabwo ubuzima burangirira muri gereza na hirya ya gereza bera tubaho.
muririmbyi yararimbye ngo ineza yawe mana tuzayibwira b'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza. ni ukuri. Yesu ashimwe. Amen. Bibiliya ivuze iki? Amaze kumubwira ngo nakwete n'inkweto, ngo yaramubwiye ngo ngaho nkurikira. Imana ishimwe itugenda imbere. Nibyo. Ntabwo Imana itugenda inyuma. Tumenyere ko abantu bakubwira ngo ufite ubukwe nkuri inyuma. Ariko yiri imbere. Imana ishimwe. Hajya uri gucuruza imbuto nkuri inyuma, ariko Imana yo iherutse kubwira Kuro ngo Kuro njye ntandukanye n'abantu, dore njye nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Imana ishimwe we. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Ibwira Kuro ngo ku ahataringaniye nzaharinganiza. Impamvu Imana ijya imbere ni ukugira ngo ahataringaniye iharinganize. Ariko abantu burya impamvu bajya inyuma ni ukugira ngo nuhura n'ibigukomereye biyirukankire. Usubize amaso inyuma usange bagiye. Yego. Ngiye gukora ubukwe nari nagiye gusengera mu buvumo tuhagirira ibihe byiza, ntera amakorasi kuva na kera nari nzi kuririmba. Hanyuma umupapa umwe ndirimbye arafashwa, arangije aravuga ngo ngo harya ufite ubukwe? Ndabufite. Ngo okay, ngo ubukwe bwawe ngo ntimuzagure fanta, ngo fanta zose z'ubukwe ndazitanze. Hanyuma igihe c'ubukwe kigeze naramuhamagaye ndamubwira nti none se ko ubukwe bwageze? Ngo yo, ngo ninde? Ndisobanura ni wa mukobwa ufite ubukwe ndivuga. Arangiza avuga ngo yo, ngo nabikwemereye ndi mu mwuka, ngo ariko ubu ndi mu mubiri. Yego me, ariko mpa. Tumenyereye ko abantu bahiga ibyo batazasohoza. Ni ukuri. Umuntu akugenda inyuma byakomera akiyirukira. Dufite abantu bagiye batwemera akakubwira ati ngewe umwana nzamurihira. Yamurihira igihembwe kimwe yakumva amagambo agahita asezera. Ariko iyi Mana ibwira Kuro ngo ngewe ntandukanye n'abantu, ngewe nzakugenda imbere. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa. Imana ishimwe. Amen. Ngo banyura ku barinzi ba mbere basanga bahasinziriye, banyura ku ba kabiri basanga ingonera zageze mu matwi, ngo banyuze ku ba gatatu basanga nabo basinziriye. Reka nkubwire, yakurokoye hahandi na hahandi ikahakurokora, n'ubu yiteguye kukurokora. Ni ukuri. Amen. Amen. Niyireba mutareba, niyo ifite none hawe ikagira n'ejo. Ni ukuri. Icandyohere rero ngo bagera ku rugi rw'irembo. Uru rugi rwari rukingishije icyuma. Uru rugi abahanga bavuga ko rwafungurwaga n'inkone 3,000, rukongera rugafungwa n'inkone 3,000. Ariko uru rugi ngo rubabonye ubwarwo rurabikingurira. Haleluya. Ukuri. Haleluya. Uru rugi abahanga bavuga ko rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye Kuro ngo ku icyambere nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Kandi Kuro ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Uzi ko imbere yacu hari ibihindizo? Birahari. Ni ukuri. Uzi ko Imana izi ko imbere yacu hari ibihindizo? Uzi ko ibihindizo bituma abana bacu baca amashuri mo kabiri kandi tutabuze minirivare?
Ngo pe. uzi ko ibihindizo byakwitambika uwo wagiriye neza akaba ari we ugenda gusebya. Bikomeye cyane. uzi ko ibihindizo byaza hagati y'abashakanye umwe yareba undi akabona ko bataberanye. Cyane rwose. ariko Imana ibwira Kuro ngo ibyo bihindizo by'ibyuma Hallelujah. ibyo nzabicamo kabiri, Amen. ntitaye ku mbaraga bifite, Hallelujah. ntitaye ko bikozwe mu byuma, Yego. nzabicamo kabiri. Kabiri. noneho ijambo riryoshe iramubwira ngo kandi Kuro we amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Imana ishimwe. Tera haleluya niba ufashijwe. Mana ishimwe. Hallelujah. Tera haleluya niba ufashijwe. Haleluya, 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 Hallelujah. haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Yes.